চৌধুৰী বজাৰ অঞ্চলৰ ৰাইজৰ লগতে আমাৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ বহুদিনৰ সপোন আজি বাস্তৱায়নৰ দিশত আগবাঢ়িছে। এই সপোন পূৰণ হোৱাৰ পিছতে গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰি আছে প্ৰটন ইণ্টাৰনেশ্যনেল স্কুলে। অতি সোনকালে আপোনালোকে চাবলৈ পাব এখন অত্যন্ত সুন্দৰ, আধুনিক আৰু মানৱীয় মূল্যবোধেৰে ভৰপূৰ বিদ্যালয়। অতি শীঘ্ৰে আমি এটা বিশেষ ভিডিঅ' আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিম। অনুগ্ৰহ কৰি অলপ অপেক্ষা কৰক আৰু আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈ থাকক। নিউজ Just about books and exams. It's about preparing responsible and experienced future citizens. We are proud to introduce Proton International School. In our campus, we have a fully functional science laboratory and also a computer lab where students can gain hands-on experimental knowledge. We also have a smart classroom so that we can prepare our students for this advanced and technology-driven future. Students will also have bus facilities for the students residing far away from the campus. The biggest strength of our school is the team of experienced and highly qualified teachers who are always willing and working hard to give their best and develop not only the students but also the overall personality and their growth. Thank you.